Okey dostlar, C'nin ortasına geldik. Okay. Buramlar üstünden alıp atıp. Okey dostlar, Toyota alıp atıp tanıyor ekenimiz. Mirbe ekenin ulağı. Endi şu ortadan kendisi var. Alız. Nurgaz'a köyüzü başbalıkına. Çok canım. Ömüş Bekembal ömüş. Nurgaz'a gel cardandaşın Nurgaz'a gel. Cardandaş koy Nurgaz'a gel. Kara meyman dendi. Kara bağlayayım iki balar. Ay azamat erkeksin ercigitler malades. Aldı. Ömüş bal var mı dostlar? Ömüş bal var. Küçük. Gelin kaynadasından altından 10.000 som akça 13 balon. Ay azamat 10.000 som. 13 balon geldi. Kokmoyça atımının. Alam kalan 13 balon. Azamat. Berekende 13 balon. Geliş. Bana saldır koğla. Yemiş gelçe. Bir mikrofon vereyim sana. Rahmat. Ağustan atartı gelgen balon. Assalamualaikum Çarkabeli. Soylar kutlu olsun. Ake, şu balarınız kızın gelen көтөргөн, elge tinge kılgan, suat kılgan. Onlardan borçumuzunu koyunun olsun. Hoş geldin balonlar Alabuka. Azamat dönmüş, azamat. Buna geldi. Dem alıp dur. İlki sorum. Osmanbekov. Çapaydan ular palvan götürüldü. Ular palvan. Ular palvan gedet buna ge. Aygırzal, çapay ayrılan palvanı ular palvan kaskıla. Kaskıla yitti tevelegen alandı jön tevelet. Malales palvan avayla. Yesat buna ge. Attılarını atıp gelgen ular palvan. Ular gelsinler ular. Aygırzal'ın palvana ular palvan. Atakan egenin atından 2000 som baygenin iyisi oldu. Ular gelçi at kimdike. Malades ular palvan. Yazının Gökmençe atımenen ular palvan. Barakelde. Çapaydın palvana. Müdügemin ciyeni Aktaşlık Codar ciyeninin atından 2000 som akça. Aktaşlık ciyeni Codar ciyeninin atından 2000 som akça. Taşla veriyle ana ki balonları. Taşlar da azamat.
ko'tarildi gana. Qaysi polvon? Alalı qalalı Ömüş polvon ko'taradi, keliniz. Ömüş polvon. Ko'tar. Ay. Qayrat düştü. Qayrat düştü deydi. Ömüş polvon astoydil harakat qilib jalg'achdan ko'tardi. Mayli yo'q. Qayrat tushib qoldi yerda uloq. Ko'tar ordunda ko'tar Asılbek polvon. Turmatov Asılbek polvon ko'tar, uloqni ko'tar. Yaştan jo'g'orqi oqsoqollar, atalar, qandan turingizlar, sizlar uchun atayın 60 yaşdan jo'g'orqi atalar uchun uloq chiqaramiz. Oqsoqollarga o'zicha so'rasay, chaqiradigan. Shu oldida Asılbek polvon jalg'ashirdi. Qo'yvergina. Qo'yvergina. Kerimalige'nin gurun atımenen Asılbek polvon jalg'ashirdi. Kime Asılbek'e? Turmatov Asılbek'e. Kerimalige'nin tor atımenen Asılbek polvon Turmatov. Sürüldü kanıtay bir zaman. Turmatov Asılbek'e Kerimalige'nin gurun atımenen jalg'ashirdi. Chida qo'yar polvonda. Chida Asılbek'e. Asıl polvon Kerimalige'nin gurun atımenen keladi. Guyarmanlar bir sürüp tursanızlar polvonlarga dem berib. Asılbek'e, Turmatov Asılbek'e. Kerimalige'nin gurun atımenen malades polvon. Barakallah Asıl polvon. Asılbek'e gelip koyasın böyle. Yaşlar menen teng taylaşa. Bayga ko'targan, uloq ko'targan polvon. Eski polvon da jugon jo'q dele kelaveradi bular. Ostrin salınmay qaldi. Asılbek'e ostrin salınmay qaldi. Avaylan. Uloqni getirmay turasiz. Asılbek'e gelin, baygan alın. Qanishganın polvoni Turmatov Asılbek'e Kerimalige'nin gurun atımenen Moldovaevlardan atınan keyingi bayga Moldovaevlardan atınan 5000 so'm. Anan vaqt Dol жаққа таштачы мұны, чаңы елді қаптайды кен. Осыл жаққа таштап бар. Молдоваевтардың атынан 5000 сом ақша. Айғыр жол.
болса, ел көре тұрған жерге жақынырақ таштап ақыт. Таштады Азамат. Бұдан кейін 60 жастан жоғарғы палуандар ат чабады. Молдабаевтардан атынан 5000 сом ақша. Altmış yaştan жоғарғы Кылычыңа достарыңыздың барын өзіңіз топтаушы палуандарды. Сапар палуан, Кылыч палуан, Анарбеке құрылыш. Анарбеке, келіңгем. Анарбеке, келіңгем. Ақсақалдар үшін атайын улақ шығар біреді. Палуандар, киім кір болса кір болады, үйде келім бар. Шешіңдер. Ақташтан Еркін палуанды, Еркінеге келіңіздер. Шешіңе күрткаларды мұна кел. Палуандарға бір ат мінгізейлі. Ақсақалы жоқ, өлкөнің өнігіге опшым ақызы да жоқ екен туғандар. Келіңіздер біздің қадырлы ақсақалдар. Ақташты палуан, шығарың ашан Амантайға. Шығарың. Бүгін ақташтар үшін башқаша чоң той туғандар. Еркінеге шығың. Düşendayga chiqmaysizmi? 60 yoshdan jo'g'irqida g'ayz polvonlar bor. Turg'un aka. Bazın atqa mening. Qanot polvon Karmasakdagi ularning golati bilan Qanot polvon. Balli. Azamat öte son geldi. Moldabaevlardan 5000 so'm ақшасы. Qanot polvon Karmasakdagi ular polvonning golati bilan. Barakelde Qanot polvon айтылы. Bileyinde güç var, karmağanın vermeyen polvon tuğanlar. Karı güç. Ve polvonlar hem atta alıp gelgili. 60 yaştan joğargı biraz aksakallara oyun kurup bereli. Aksakallara at beristler polvonlar. Anarбеке, meni. Jelikemin Toratı. Anarbek polvon. At қатырды. 60 yaştan joğargılarga nükenekeme at bergile nükenekeme. Bergile. Sancar. Gogat tap gelçi almaz kem sıratıp. Asılbeyke Şavvaykeme at tap gelinçi Asılbeyke. Sancar gogat tap gel. Aksakallarga. Ana nükenekeme attı ver. Bir sorun. Nükeneke attı mening. 60 yaştağı aksakal polvonlar, çakal polvonlar atayım. Polvonlar buna oң tarafqa o'tib turasizlarmi? To'ylarning suranchi bo'yicha o'ng tarafqa o'tib berib turg'larmi? Oqsakallarga kichkina biroz o'yin qurib berib qo'ysin. Yoshlar aralashmay turg'lar. Asılbek aka, Şavvaykeme attap kelingchi. Turmat Fasıl aka. Şavvaykeme attap kelingizlarchi. Nurg'oz aka, no yerga tashlab berasa, ular atni berasizmi? Qana, qaysi polvonga var atni? Hozir to'y o'rtasida ular polvonning tevateyi tushib qolgan ekan, alganlar berib qo'yadi ular polvonning tevateyin. Mana keldi. Jodar olib kel chatdi. Aka do'stlar. Şavvaykeme atdi mengiz. Turg'un alkema atib kelgan, Turg'un alkema. Qarasayliklar. Turg'un alkemani atib kelingizlar. Görөбүз чакал аксакал болгондор 60 жаштагы аксакалдар кандай кылып чабып алып келет экен, Turg'un alkema atib kelgan, Turg'un alkema qara. Qarasaylik polvonlar. Nurlan kem go'gatni olib kelgan, Nurlan kem go'gatni.
Nüsü alip kelçi beri. Nüsü. Beri gelir. 60'dan oldu, hiç kimin girmey turgula. 60 yaştan joğurklar bir öz ulaq çapsın. Nurlan aka beri gelince Nurlan aka. Beri çıdayın. Sol tarafka Nurlan aka. Beka. Tüz ayda. Nurlan aka. Töteyi çeçin. Uluq qarma. Şapkanı berip koy özün. Şapkanı kiyip al. Gel Zamşka. Aksakallarga 5000 so'm, Gindin atınan Toy ezi Mirli ekenin atınan 5000 so'm aksakallarga. 60'dan öldüler, hiç kimin jakında oylabağıla. Oyundu çırgıl bala. Nurgazıga jakın ele taşlap berin. Boldu. Balarak. Ana. Boldu götürerinsizler. Köçüngen aksakalda. Bular da opşim şaşılış yok mu? Ana. Bir boza uşulardaki multifilm bolat hazır. 60 yaştan çoğun aksakaldar buna ke dostlar. Kaskıla. Kala balvanlar kaçtırsalar bir yakada. Tosboğla bir yakta aksakallar görsün. Kaskıla. Oğun jaka sürüp dururlar balvanlar. Kalgan jön kaygıla. Bir jaşlıkta esteşip, bir jaşarıp ulaq çalışıp alzıç aksakallarına Keçatqal rayonusunun 60 yaştan çoğun aksakallar. Uşulardaki kızık bir boza. Kalganı bu yakta turatma jaşlar. Öte jakşı oyun. Jaşlar jakında oytur ulaçı sırayız jaşlar. Alın kılıga kaskıla. Canlı var bağla Zamişke canlı hiç kimdi jol oturban. 60 yaştan oldu hiç kimdi jol oturban. Kaskılanar. Bir jaktan ötkülü. Toy ezin atından 5000 so'm. Anarga çıdayın. Birden taşlatma, birden enketkile, birden atılmayı, birden enketkile, birden Alıkul, birden enketkile, birden. Şimdi agim, Zamiş, birden enket, canavar, birden enket. Boğazlar cevap canına. Şeytanın çoğundan biz geçinesinden korktu. Alın kulu kemen bu da ya. Alın kulu kemen hazır anca yaşları canıldıra durmak ballan bu. Ayda! Akış balvan geldi, akış balvan. Akış balvan. Götür. Hey, yenkaytip. Attı to'xtatib. Jana uruşup atıslarla attı to'xtatdi. Endi to'xtatırlarcha o'zingizlar. 5000 so'm akcha. Jo'chandir qaçib turg'ila. Kamal Genjeri o'rtada. Akış balvan. Akış kemi o. Kaskıla öte. Bakı cızırçığına var narı. Aksakallar görsün. At salva yengildirin ister Orada kiçilik atlardan mingiş kereyle kulağı yengil vardır öbürü palvanı. Malades. Nüken palvan durmaya var. Sana var bile. Kaçan Nurdalet, kaçsan ya. Nurdalet çık. Kaçta yine kaçıkladan arı. Yengili vatır, nüken palvan yengildi götürgen ya palvanlar. 5000 so'm to'y ezining atidan.
Aldın götürüp oğla hazır oğlum. Mınау жашта bel көтеріш қиын өзі. Ay, Нүкен Палван. Iya. Adep жаштарға азыластар, өзіңіздер деле белініп отырсыздар ғой. Біреуің башын қармап, біреуің бұтын қармап тұрғыла. Біреуің көрчігін қармаға. Еңізде белден көтерішкілі. Анам бөліп алыла. Dostlar, 60 yaştan жоғары ақсақал балбандар, Чатқал районысының ақсақал балбандары. Саула. Ого. Bir жаштығын естешіп, bir жашарып чауыш алды шығана. Той езінен зайып берді азыр. Ашым балбан жүрі ортада. Алым құлы кеммейінлер, нүкені кемейінгілі отыр қалған жүрілі жүрі. Akşam 60'a çıktı o da kalasa. 61'de o 63. yılda. Akşam 63. yılda bu 61'e çıktı. Akşam 63 yaştayken anda. Kakras paygamber yaştayken ol. Akış Balban ooo. Kılıçke siz atlarda ortasından bölüp verip atırızlar mı? Ne öyle alıp atırızlar? Emi attı toktatыңыздар emi. Sal çarçap kalmağızlar ha? Torbaq jep жеңіл 75 килограмм çıqadı. Көтеріп өтпеңіздер, ha? Тоқтат тұрғыла, еңілгенге тоқтат тұрғыla. Ameş, biraz Ameş. Oldu, bari çakırıp göbeğe, bari çakırıp göbeğe. Oldu, bari çakırıp göbeğe, kadar pis. Kadar pis veriyor. Mike? Oldu. Maylar yarıp kalat, oldu. Gel, bari gelsin. Çakır verin. Nurgazı bari gel, bas bari gel. Nurgazı'ga sekirip düşüp duruyor. Ulaktı tüyüyle tartmazı verin. Böyle kaskılara cöçemler, cöpalarlar kaskıza. Bulardan kanı suyulu betti bu balvanların. Cöçemler kaskılara götürme. Yeseyemez, kaç bir yaka. O cöçenler götürüp vermeyle. Hayvara geldi buna gel. Anarbek balvanları katı gibi geçip kaldı buna gel. Buna geldi Akış balvan götürüyor da Akış balvan. Kas. Ақсақалдардың жиыны сүріліп қалды ма кеден? Жастар аралашып кетпедіңер ме? Қас. Қойыр. Жалғасына балбаны қойыр қойғылаймы. Қайызы ақсақал шығып. Чекеле. Күзетіңіз достар. Чекеле. Жаңағы 60'tan өткендердің бәрі берге тиіс болды. Болды емі? Болды.
Ya birer amper koydu gereği yok ona. Az gel olsun. Yok niyeti var da ben görüyorsun. Oldu. Oldu. Belge çok. Oldu. Yaşlar çağırıyla oldu. 60 yaştan çoğurkular gel ver. 60 yaştan çoğurkular ver gelmişler. Oldu tokladı mı? Yerge tüzülgüyle oldu. Oldu yaşlar çağırıyla. Aksakallar ver gel gile oldu. Tüzülgüyle ver gel oldu. 60 yaştan çoğurkular kana gel. Yerge tüzülgü isterim. Buna gel. 60 yaştan çoğurkular bana geldi. Zamşka düğünü bay geldi ya o yaştan bak. Jastan südürü vergile toyazın atından bir kozu giygi bayga. Çatkal rayonunun aksakal balbanları 60 yaştan jogorkularına bir sorunga taşlap berdi torpoktu. Ettep çıkarıp gezinde küttük. At salışıp Götür örgüle yaşlar götür örgüle. Rahmat aksakaldarыбыз бар болду. Эми буларга той эзи өзү sorun берип атат. Ayarların atılan bir kozu. Aman Tayke. Bundan gel bak. Buların sorun berilgeçe mi? Bu yaktan bir palvan çıkarıp geliyor. Nurdo'lat palvan. Toyazın atından bir koz taşla şerge taşla. Aksakallarına bir şey detme. Bakir palvanın atı menen. Nurdo'lat palvan. Bana geldi. 88 Nurdo'lat palvan. Gelciler Bakir palvanın atı menen. Toyazın atından bir kozu. Nurdo'lat gel. Nurdo'lat palvan bir kozga saldı. Nurgaz gel ön artın keyinki boygeni. Nurdo'lat gelçi beri. Hayır bir aksakal balvanga. Nurdo'lat. Sorun beriş odat makedoslar silah. Aradan Nurdo'lat balvan salınmalı. Begaman tozunu bir Nurdo'lat palvanga. Tortergar Nurdo'lat. Bakir palvanın atı menen. Azamat. Tozunu ver. Büyükü bagı yesen ciğenin atına 1000 som. Zavuşka koşun. Maki aksakallar silah sorun tapşırdı. Alarada Nurdo'lat balvan Bakir palvanın atında bir kozga salınmalı. Taşlap ket odat makey. Aldığımız sorun. Büyükü bagı Toyaz'ın atından bir kozu. Yesen ciğenin atından 1000 som akça. Bir kozu 1000 som akça gitti. Bir kozun 1000 som akça dostlar. Bölge gelir. Marlen palvan. Marlen palvan. Gelçe hanım bedeyim palvan. At kimdiki Marlen? Koğanigen karatı menen. Marlen palvan azamatsın. Kozunu al. 1000 som akçanı al gel. Yesen ciğenin atına 1000 som akça. Toyazın atına bir kozu. Bana geldi. Palvan salınmalı makedoslar. Büyükü bayga. Mikike'nin kaynatazının atından 10.000 som akça. Kaynatazının atından 10.000 som akça. Samat. Taşla bir onlara kalp artırıp.
10.000 so'm akça Mikke'nin kaynatasının atından. Dastan avayla, Dastan. Sen ulaktı taşta, ulak sen taşta koyuyorsun. Avayla palvan. Jetine koyun razga, al gitti. Kime Dastan palvan? 10.000 so'm akça. Kaynatasının atından, Mikke'nin kaynatasının atından 10.000 so'm akça. Ulak yerge düştü. Okey dostlar, jiyinni o'rtasiga keldik. Dronlar üstüne alıp atıp. Okey dostlar, Toyota alıp atıp tanı ekenimiz. Mirbe ekenin ulağı. Endi şu ortadan arkadaşlar. Halıs. Nurgazaka özü baş oldu. Çok canavar. Ömüş Bekembal ömüş. Nurgazaka cardandaşın Nurgazaka. Cardandaş koy Nurgazaka. Kara meyman dendi. Kara koygulayım iki bala var. Ay azamat erkeksin ercigitler malades. Aldı. Ölmüş bal var mı dostlar? Ölmüş bal var mı? Ben küçüğüm. Mikke'nin kaynatasının atından 10.000 so'm akça ölmüş balvan. Ay azamat 10.000 so'm. Ölmüş balvan geldi. Kokmonçak atımının. Alam kalan ölmüş balvan. Azamat. Bana geldi ölmüş balvan. Ölmüş. Bana saldır koğla. Ölmüş gelçe. Bir mikrofon vereyim sana. Rahmat Nurgazaka. Ağustan atartı gelgen balvan. Assalamualaikum Çarkadeli. Toylar kutlu olsun. Ake, şu balarınız kızın gelen cehengi götürgün, elge dingeye kılgan, suat kılgan baladan borçumuzunu koyunun olsun. Hoş geldin polvanlar Alabuka. Azamat ölmüş azamat. Bana geldi. Dem alıp dur. Kiyinki sorum. Osmanbekov. Çeşidesinin atından 500 so'm. 3.500 so'm gitti. Osmanbekov Kovançagay'ın atından 3.000. Çeşidesinin atından 500. Oy polvan. Taşta polvan taşta. Oy azamat. Zor yerge taşladı. Taygazanın canına taşlap verdim de. Azamat. Bol. Cengiz Bekembal. Jet.
Salış, ırgıt astından Cengiz. Bir aylan. Saldı mı? Sal almadan. Kötörüp koyla aslan polvan meyletin bağlap koyla. Salış koyacağım aslan kötörüp. Oldu Rahman. Düşüp kalgan Turbayeva. Al bakıt al bakıt aslında Turat. Dostlar. Oy boy. Akburan'a kadar Akburan'a. Engil polvan engil. Al Cengiz al Cengiz. Yapan çıktığını attı. Salın boldu. Salın. Esep salın. Salın şu turuşta salın. Oo. Ötük. Tüstep durup salın yapon çıktı. Salın aksakal. Oy boy. Boldu polvan. Esep aksakal. Siz kesep. Boldu esep. Bir atmadın kapken. Götür balban götür. Beken bol. Saldı. Artık öyle at durmazken. Saklayalım. Küçüngön mına. Kanışkıyanın palbanı kemmake dostlar. Azamat. Kıyas balvan gelir, kıyas balvan. Erkin egemen Toratı bilen. Kıyas balvan bara keldi. Osmanbek Kuançak Aydın atı.
Kıyas balvan azamatsın. İyi bay gezamışke. At kayaktığı kıyas balvan. Başka, Maşallah. Bayga var. Ulan kanday bulak at balvan. 1 minuta. Qarama Ömer. Bu bak çak şaka kuda kalada. Şirin bol ortada. Taza. 5000 so'm. Kırmızı gelene zarar siktirdim onu. Amin. Qarab turibdi. Har rahmat aka. Azamatsın bileğine güç etmezim. Dostlar. Çok kötü Götür palvan götürgünge koyuverdiler götürgünge. Meymanlardı karagla. Üntımakkını çapkıla üntımakkını yengilgile. Cengiz bir yaktan Cengiz. Yengilgile alır yengilgile. Eldeki var ayağına eldeki. Yapon çıktı kalın hake. Aldı iskenas kılar Yapon çıktı doğru mu? Kaç tane mi yapon çıktı? Yaponcu ya sen nereye gidiyorsun? Allah'ın eti yaptın hake. Ya yengine bakayım. Gel açılar mı? Ya. Karma hoş attı. Aldı geldi. Ver bak, normalde. Cengiz.
Yok, karappa yok. Mola palvan. Hoy. Attın canına mola palvan attın canına gamladı. Takabe. Çile mola çile. Hamurdan kıl suyunlarına küçüğe mola palvan. Aylandı bir aylandırıp koyama. Aylandırıp koyama ki barına geldi. Gündün atı mola. Dökükenin atı veren mola palvan aldı bugünkü toydun aldı. Bana geldi. Bestaşta gelen bir mikrofon vereyim yaşlarga. Döküken maratı menen. Aytılı mola palvan aldın alıp geldi bugünkü geçişten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'ın kadoyları atmakta şu Kırgızistan gereğine Çaraqan mallardan oldu. En yaman yerleşim Sosan palvan oldu. Aytkanım gelsin mola palvan bana geldi. Ümit Aliyev'lerden urpağa. Öyle palvan, mola palvan bugünkü. Toyda jeyintikte oldurat. Başını şu açtığın ayağını özü bitirdi. Bugünkü toydun en alğaçkı salımın mola palva salgan. En akırkı aldaldızın karadan mola palvan alıp gel oldurat. Bara geldi mola. Bileğin güçün yetmesin. Ardaşlı meymanlar. Yemi bereyerek yakınırak gelseniizler. Navalıs yakından gelen meymanlarda. Salın kutbolsun. Attı konuktardı konak kadar etmemiz. At kimdiki? Anıktan Özüngörtkü? Ha. Alabuka, aşudanlar aşıp gelgen meymanlar. Toy qanday boldu? Alıska ayıllardan gelgen meymanlar. Yakınırak gelenizler hazır. Konak eyesin görsetemiz. Bileğingen küçük etmez, iyilik. İyilik palvan. Nakey dostlar, bugün Çatkal rayonunda konaktabız. Kamal aka üstünüğünde Mirbey eke men Kanı eken ulağın birinci günkü ulağın ötkördük. Tınç eke öz bolsa bizge en gerekli bolgon o улуттук суусунду алып келиптир кымыз. Анакей. Дам башкача экен мындай кымыз иче эле келем чындыгында. Жеңиш башкача экен да. Рахмат. Алла разы болсун аке. Тынч аке, бүгүнкү той боюнча анан ушинтип биздин палбандарыбызга бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып, көрөрмандарыбызга бир саламыңызды жолдоп койдуңуз. Şey palvanlar hoş gelipsiniz ya. Bugün Çatkal жеркесинде ana Qozboyevlar жақсы шерин той берип атыр. Бүгүн биринчи күнү чаптык. Эртеңде Кудай кааласа тынч аман жақсы деңгээлде убакча мазак биздин бул улактагы ушу каныбызда бар үчүн кыргыз деген эмес үчүн ушу улактарды мисалы улак аралашпаган бала мына волейболдун башкасын кыла берсе болмок. Жок ушу барызда да мен да ушу ата салтты улап ушу балдарыма батасын ушу палбандардын батасын алып берейин деп жакшы ниет кылып мына Каныбеке башына туруп Канат Микеев ушулар бүгүн жакшы тойун баштады. Кудай кааласа бүгүн жакшы өттү. Эртеңден ушу саарда Кудай кааласа эңиши, күрөшү алганан аламан улактарын эртең чабабыз. Ушу баягы биз Алабука Чаткал баягы канатташ элбиз. Ошол кайсы убактардан бери ата-бабаларыбыз чабышып келди. Одан кийин аталарыбыз чапты, акелерибиз чапты. Мына азыр
биста чаап, мына бистагы период өтүп, азыр мына жаш поколение келди, мына өмөш мына мындан ушу баштап башкага келип. Баягы той алган жерде куш канатын кагыптыр дейт го. Ошо баягы силерге ошо алыс жолду албай, ошо келип жерге бир батадын берип, улагын чаап кетейин деп силер келгениңизге чоң рахмат. Эртең жакшы өткүзөлү, ортобузда ынтымак, анан бири-бирибиз менен эрегишип, сен мени кармап койдуң, мен сени кармап койдум деген нерсе болбош керек. Ошол жерде чырлаштыңбы? Ошол жерде калыш керек. Мен өзүм жеке оюм ушул. Анан мына Камал экем бүгүн дасторкон жайып ушу меймандарды конок кылып отурат. Камал эке ушу дасторконуңузда эмнеге болуп дайым ушундай палбандар ушу дасторкондон кетпей тууган урук эл журт менен тынч болуп, убагында система жакшы аттарды ийип, улакча башка кылып жүргөз. Тойлорду эми жакшы тойлорду бергес. Кудай кааласа, неберелерге да ушундай тойлорду берели. Ошо тойлорду эми ушу баарыбыз насиптеш болойлу. Аманчылык, тынччылык. Кумакул балбалдын экөөбүз мына 50-ден ашып калдык. Эң ичине да булагына да ушу Курмакулдун бир өзгөчөлүгүн айтайын, жанагы өзү характер, мүнөзү бар, жанагы пайды салып койгон, ат басып турган эми дегенде ошо аттын бутунан үйзүп алган убактарын көп көрдүк. Атыңды тартып кой деп айткандан көрү күчкө салып онтогондо атты жылдыра коюп атыңды тартып биз чырларыбыз, атыңды тартып. Жок ушу баланын өзүнүн мүнөзүнүн күчүнө ишенген. Ошо жанагы тартып кой деп эле онтогондо ошо ат косколуп бутун тартып алган. Ошо мына Курмакулда ошо багында эңишке түшүп, башка кылып жакшы меймандарды кылдык. Ошо Камал экем айтмакчы, биз эртерээк мейманбыз, ошо 16-17 жашына аралашкан күндөн жакшы тийимдим. Ошон үчүн баягы топко эрте барып, эрте мантыгып, анан убакта чаткалдым. Анан бир жакшы, биздин убакта бир жакшы нерсе болгон. Улакчы статусу бар гана бала улак чапкан. Эмес ошол убакта бир жана чоң болду, балдар жок болду, болгон. Бирок улакчы статусу бар, анан балдар ошон атты катар-катар жакшы аттар турган, шилтеп чапканбыз. Азыр эми баягы пулдар балдардын бардыгы колуна келеби, оң салып атырбы, тетири салып атырбы, шилтеп атыр да. Ол убакта жана улакчы мындай баары бир улакчынын өзүнүн статусу бар баланын эмеси башка болгон. Атты карап, күнү. Азыр ушу айдады, бер жагынан жүрүп, нар жагынан аты бар болуп турсачы. Акези кой десем болбойт. Мен атым кырып тур деп, бияктан салат, бияктан. Торбакты колуна карматып койсоң деле аны биресе кылбайт. Ушундай нерселерибиз көбөйүп кетти. Улардын сал стили өзгөрүп кетти. Бул стил да барып ордуна келет. Кудай кааласа ушу азыркы поколениянын балдардын көкүрөгү түз болуп, баягы ушу балдардын ынтымагы болду эле. Аксы талас барып чаап жүргөнбүз. Таластар менен эңишке түшүп жүргөнбүз. Жакшы ширин тойлор боло берсин, ошо кош келипсиңер. Дайым ушул мүмкүнчүлүк, убакыт болуп алгандарда келип. Алла Таала өзү билет, сен чыгарбайм деп касир сүйлөгөн адамдарды ham көргөнбүз. Насип экен ошол жерде ошонун касир сөзүнө карабай катар-катар таштаган, ушу алаукада, өрүктүдө ушундагы күндөр башыбыздан өткөн. Алла бериште өмин деп койсочу. Сени 100 адам басса дагы сен ошол күнүчү жарт деп айдай бересиң. Ошондой баардык палбандар алдыңардан ат кетпей, билеңерден күч кетпей, жакшы тойлорго насиптеш болуп, тойлордун ушу күбөз болуп жүрө бергиле. Аманчылык, тынччылык, жакшы күндөр насип этсин. Рахмат эке. Үй ээси дагы Камал экөөбүз дагы бир эки сөзүн кошуп кетсин, а? Камал эке, мынакей рахмат, ушинтип бизди сыйлап, коноктоп атканыңызга рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңизге ийгиликтен солтоң. Анан сиз дагы биздин элибизге, көрөрмандарга, жалпы аламан улак сүйүүчүлөргө болгон жакшы сөздөрүңүздөн кошуп кетиңиз. Рахмат. Эми мына бүгүн кош келипсиңер. Кыргыздын сөзү бар. Той дезе куш канатын канат деп кагат депчи. Бул ата бабадан калган ушу эки элди бириктирип, эки элди бири-бирине жакындаштырган оюн да булчу. Той деген улак чапкан,
Şu ulaqtın toydun emezi menen, şarabatı menen bizge konak bolup oturgan. Bu dagı şu Kırgızstın ata-babadan kelatkan jaş saltların ulandısı. Dep aytam. Endi toydu aytsak, toy bul bir kişi toy bulatken, көп kişi ötküzetken, toyga kelgen ulaq çapkan arminde arganda lukmavan degende ulaqты ayta turgan bolsok. Негизи тынч өтүп атат. Урушкан киши жок, талашкан киши жок, байге жакшы, Кудай кааласа, заман жакшы. Мындай бир эркиндиктин бир эмеси ушу да. Каалагандай той кылып, каалагандай улак чаап. Биз союз малында эми чоңоюп калдык. Улак кылдырган эмес. Улак чабыш деген бул азап болгон. Бир жерде бир жолу 2 жолу улак болгон. Мына эми Кудай кааласа мына улак көбөйдү, ат көбөйдү, балбан көбөйдү дегендей ушундай тойлор боло берсин. Микинин 5 уулу бар экен, 5 уулун өмүрү узун болсун. Ушу элдин батасы тийип Кудай кааласа келечекте элдин ишине жараган чыган жигиттерден болсун. Силердин дагы үйлөрүңөрдө той болсун, баарыбыз Кудайлар Кудай тойго жеткизсин. Кудайым силерге эртең алгылууга жакшы чоң байгелерге жеткизсин. Рахмат аке сизге да. Десол тоолуң өмүрүңүз узун болсун. Бала чакаңыз менен тынч болуң. Рахмат. Тойлордо жолугуп эле. Assalamu alaikum. Урматтуу коноктор. Кудай кааласа Кудай буйрса мына жакшы тойдо отурабыз. Той ширин болсун, алыстан ушу атабыз келип отурсуздар. Кудай кааласа Кудай буйрса ушу ат жолунан торпок түшпөй эле баарыңыздарга ийгилик. Кудай кааласа Кудай буйрса мына Мирбек укам той берип отурат уулдарына. Ушу балдардын өмүрүн берсин. Өмүрлүү, өрүштүү, жайлуу балдардан болсун. Кудай кааласа Кудай буйрса ушу баарыңыздардын үйлөрүңүздөрдө ушу жигит тойлоруңуздарда кызмат кылган болсун. Ушу азыр той берип аткан, бата алып аткан жигиттер. Ушу канча адам ушу бата берип отурат уулдарына, ошо баталарды тие берсин. Анан кемалге эл башкарган кишибиз, Кудай кааласа Кудай буйрса ушу алыс жакынан келген конокторго дасторкон жайып отурасыз. Сиздин үйүңүздө дагы ушу жакшы тойлор болсун, э? Ушу тойлордо жолугушуп, амандашып отурушканга не жетсин. Тойлор болсун, ар кимибиздин үйлөрүбүздө тойлор болсун, той ширин болсун, той тынч өтсүн, Аллахым ушул бөөдө кырсыгынан, суук көздөн, жаман сөздөн сактасын. Кудай кааласа Кудай буйрса тойдун жакшы өткөнү бул тынч өткөнү. Тынч өтсүн. Кудай кааласа Кудай буйрса силерден сураныч, урматтуу балбандар. Ушу тынч өткөнгө ар бирибизде бир салым кошуп коелу, эртеңки тойго. Кудай кааласа Кудай буйрса иншалла той жакшы өтсүн. Уулдардын өмүрүн берсин. Кудай кааласа ушу жакшы баталар тие берсин уулдарга. Рахмат. Рахмат. Эми той эзине да бир сөз берип коелу. Урматтуу коноктор, алыс жакындан келген туугандар, ошол кандай ниет менен той берип аткан болсок, ошо тойду жакшы ийгилик менен тынч, аманчылыкта, бөөдө кырсыгы жок, ар бир кандай ушу ниет кылып келген палбандар болсо, ниеттери кабыл болуп, астыбызга койгон байгелерди талашы жок, тынч аман алып кеткенге баарыңыздарга тилектешпиз. Силерге да рахмат. Ушу атайым жерден келип бирге той көрөм, улак чабам деп келген. Ушул жерде дасторкон жайып силерди күтүп аткан Камал акесиге да рахмат. Үйүңүзгө дайыма ошондой жакшылык тойлор болсун. Ар бир ушундакай жакшы тойлорду насип эткен болсун. Эртеңки оюндарга тынччылык, аманчылык, бөөдө кырсыгы жок, жакшы бир ширин той кылып кеткениңиздерге тилектешпиз. Рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Ошо куш келипсиздер коноктор. Ошо бир элден бир жерге келипсиздер. Куш келипсиздер. Анан ушу биздин аяшууларыбыздын тоюн эртең бир жакшы бир көңүлдү көтөрүп, бир жакшы маанайда өткөрүп бериңиздер. Тойдун көркү ушу сиздер менен, эл менен турабы Кемалке? Ошо Кудай буйрса эртең тойду аман-эсен өткөрүп алып, сиздер да үйлөрүңүздөргө аман-эсен жеткенге Кудай насип этсин, бөтө кырсыктан алыс кылсын. Анан ушу Мирбек досум ушу балдарын атайын элден баталайын деп
жакшы үмөт кылып ошол элден бата алып атат. Ошо балдардын өмүрү узун болсун, келечектеги Кыргыздын бир желегин желбиреткен жигиттерден болуп чоңойсун. Баягы айтат го, карындагы баланын кан болорун ким билсин дегендей. Буйруза ушул балдар эртеңки күнү президент чыгар, министр чыгар. Буйруза жакшы тилек кыла берели. Ошо куш келипсиздер дагы бир жолу. Ошо тойду аман жана өткөрүп бериңиздер. Ошо. Рахмат сіздерге. Мирбеке, мынакей 2024 жылдын бүгүн 2 ноябры Чаткал районунда 2 тойго келип атабыз. Өткөндө Жомарт акенигине келдик эле, былтыр Алмаз акенигине келдик эле. Жайында келип аксакалдардын баарын сүйлөтүп кеткен. Ошо аттуу баштуулардын баарын бир эле кемелеке алган экен да. Анан мынакей ниет кылган экенсиздер, ниетиңиздерге Аллах Таала жеткирип, балдарыңызга той берип. Той бериш өзү оңой иш эмес. Ушундай токчулук, молчулук заманда эки адамдын башын бириктирип чай бериш өзү оңой эмес болуп калды да. Бирок ушундай убакытта ушундай той берип, элден дуа алып атасыз. Дуаңызды алып, элдин дуасын Аллах Таала кабыл алып, балдарыңыздын өмүрү узун болсун. Үй бүлөңүздө тынччылык болсун, эч ким оорубасын аке. Дайым жакшылыктар болуп, тапканыңыз тойлорго буйрузун. Мындан кийин да ошо балдарыңыздын балдарына той бергениңизде кызмат кылайлы. Биз улдуу болуп той бергенибизде сиздер кызмат кылыңыздар, барып көрүп күбө болуп келиңиздер тойлорубузга. Жараткан Кудай жакшылыктарын берип, Чаткал, Алапка, Аксы, жалпы Кыргызстаныбызда тынччылык, аманчылык болуп, кошуналарыбыз тынч болуп, мамлекетибизде өнүгүү болуп, ушу элибизде той көп болуп, биз ушу сиздердин кызматыңыздарда боло берели, жакшылыктар көп болсун. Балдар. Сайтта коюмуш өзүңүз